Amang harani hamun bagasat tikyon. Maulate mani tuwata. Asalas rohani hasubutong bulun. Magiro tikya mastokin selulun namin. Dungan namin ang kabis reso. Tusok kami na. Mohon maaf. Menutup perpudi be terlihat ujung kami. Ama namin na namin bis reso. Jom na ito Perduduk parana nang naludo di bagasat tikyon. Asa tiur langit di perlangitan. Ibati uramat tadi bata. Aluluhong majo tuamat tadi bata. Kami adalah horas pada kami. Asa sudi manupahi ulo-ulo akaraja. Doa tak kasih Tuhan natorok di bagasan tikyon. Aduh rumah Tuhan Yesus Kristus. Gabi ma pada nami. Asa silalam uruk-uruk silalam ayat toba. Tak dana tak baru mudun sudah merlas di roha ada rumah tetap diperbaiki. Maka dia baru hentamang deh asal didok na tua-tua sajur mula-mula siajur mula topa pandang magotang mula-mula pada rumah tugondak sopa gabi masalah horas asa mangalia gabi hami mangalia horas mamuka ulau di hasutan di bagasan tikyon bandawang ma gondang liati. Malata mak di bagasan tikyan nunggu buka HBB wilota asimarohan itu hatta di pasau ma akan tanya tadi bagasan tikyan dioloi ma doa kelas rohata soalnya masa hari terlibat bima pemulihan huria di bagasan tikyan penasaran tadi dari perhatian ma budaya kabagi dua dari saat ini amat cepat dulu dia sastra ribu 7 tahun termuka saat benar mengunjungi beruntung pewang mual kata mereka setiap nama bersama dauli dan enggan dan jasaan yang perlu dilalami tu senang pemuna butiman dari horas asa bohat kami lahu masih belum dohot pengeluh seorang mama memang perlu dilalami menjalur mulkun kami butiman bertemu sana bertemu jo itu kamar itu Ini, dok kasi sir menjalok kami dong. Boleh pakai paham dong. Tuhan. Kami nak saleh. Malate man itu hatta. Di sono ay pasatamu. Mual tiyo di habe songon na pasombu uas nami. Sayang dia ma tujuan neron. Tiyo ma angka panggabian. Tiyo ma nang angka pacarian di hamu tupahon ya matari bata. Dohononan ma songon nidok isi dua-dua. Bakok nomor halto mana dia ganta di rubian. Horas sabi na marjalo, tuhipas na pa ako hasutong bulon na mga liyan. So, masakiyo, pinat tu panuhatan, bandamang masigyo tiyo, las pada butuhan natin. Gabi.
sanu kepada putaran saun dodok sabaran saluhuna boru bere-bere nami di bursa bolonan asa tikyon asa tamulay mga ulota ano kasi kobe dibuka pagulod uriata yang soni mga di hamamang panusin nami tidak lau masroa kami lau mahuhay ulon na patikyon sisada alu-alu mahami doa pangalon uriat doa mata ribatan kopi dungani ulota yang sedarion alani amang panusin nami Badang masa berapa? Badang ma kodang mula-mula sebelum ma tu dah sobak. Matu tu ngari pasal dan be kodang mula-mula. Soksoni mari hamu boru nami. Sisada lihat berita dan dokai penuh ketikian tuhamu seluruhnya boru nami ada di bursa bolonan. Baik kita berasuhun, tak lihat mah turun lihat. Asal mulai usia lokta teh. Di kamu amang permusuh nami. Kalau dia kabel boru nami hamsa untuk bolon. Asal bedamang mah odang liati. Gabi Pak Gabi. Kyon jumulo mahita na mardongat tahu baru satu ternate. So sa namang paru. Jumulo pa jo hami di kuduran ula-ula muna ano ulam kap kita mo de
Gabi mak, kada suruh hatta tiburunta sumula mahika di namara siroha hika, asmata satu suruh hatta di ulauta di ulauta balatikon. Suak sonima teh momang permusik nami. Gabi. Di dalam nami magrebe anak do permen nami. Tidak suruhan nami balatikon. Di nama mamuka perserepeon le baru anak do permen nami tegang nasan kiat magabe keluarga. Sitirun na sida di jolo takaluwa di jolo ni tuhatta. Kasuruhan nami permusik nami lawan suruhan nami. Baik dabang maju godang Anak koki. do hama kaos dia. Orang
bangun pasatay ma tuhamu among guru namin. Raja nami pagjulo pala tigurang ko tatap di hamuna. Talumungan di pagjulo sa patikeno na dilagtuan ita ay paso. Buhita ay paso dulot ng desisyon. Talumuni ma. Di na magjalo pagjulo sa review ni na bitulang kami na poso doon na tunan. Jadi lang ini sokap sa luna. Di pamparan ni mana di pagilamang ni siyang tugan na rasaw. Buru bere do bere jong jong di sa patikeno. Mula di do rohana kan kerja nami mula dia kata ni pangalia aja mungkin saya dia minta kerja mete. Alana di juga ke waktu mereka minta ke waktu mah. Jadi mau tu pasal di sampai kerja orang di sosial luna. Di hanya kapal gelang muna main. Buru do bere saluna setugan ada saw. Las malam muna kerja nami. Jadi mula tu pasal dia no. Dia panjalan nami ditulang nami na poso. Nang sawoni nang dinatulang nami na poso. Ima dinamuka perlu saripeo. Hata naman tuino kerja din naman lokon. Tasude na punya sa takay jadi bagian. Tasude na hong alas si papa na sedia. Arani na. Perlu sawoni ba araw nami di sa kelas malam muna kerja nami. Jadi na sawoni ma muna. Taluman ma dia muna lagi dulu nami. Di dalam nami kerja nami molotupe. Holan tulang na poso. Nah mulai di jalan kau di pesawat kelas malam muna dia muna lagi dulu nami saluna. So di mana orang kerja. Jadi panggil mandi pada kertas keno. Asal jumlah bang tulang. Nang kau merasa lang kata pernah.
motor karena itu inuto kita ka gabila ka na nila talubong nila may kapag talubong muna asal gitu karena itu boy performang dun may sarong natutupod doon muna karang yung ilulunan sa luna asal rong namin marajan namin sa mga naman dua hindi kasi kung pagulong-gulong may pangalungan to Sony pe jalan namin naman upay na kurutan sa dito saya matulibata matang mga boy black kabas pasuna Sony pa marajan yung ilulunan pasat ka nai asaro kami lahu mana mana be di hamu anang boru nami Mola tema dia mengara ia dulu aku. Jadi rohan namin karena jangan yang dapat dari umum itu cepat kong. Dan sekarang tadi sama kan jadi ini raja dulu ta. Bahkan yang jalan asal ini mah dia mengara dulu nanti sama kan jadi. gawi punya penahatan baik dalam mesti dia lah pada umur penahatan gabi Jadi, buah di kita orang ni hula-hula dos rohata. Sedang mahatatta, malati mak. Jadi horas mamang baru. oras patutur aja nami Malati mak itu hatta, malati manang di pasaurat tadi hari na uluhin na dingganon. Takas wida kami so pajalo muna di haroro nami. Tungina malas nuramu marhite ulinganan na marapang na marjul na pinari mo. Asima torang ratuan sa dilim madi mo kagajang nubo. Jadi kamang baru so masih donon nami. Ada rasul pasat kami ko hakka hata pasu-pasuani. Babalo tumpe sa walong nakatorok ni uduran namin sa luhuna. Di horong ni hula-hula muna mulai sin na posoro sa una matua. Posoro namin ang kiyong matong di bagal las ni roham macalo dero namin ang baro. gabi maharaja nami Jadi na meron ito sima. Ala takas sungon na tayo na waya anong doy buwan na kayo natasuriba dari suong. So pita-pita namin na perhitian namin pasato nakatapaso-paso ito mo. Bajalo pasat tayo na kamang baro. So kami atapaso-paso na ito. So ano na so masidonan namin. gabi aja nami Jadi nuan pe permusim kami. Aku belum gudang mula-mula sa damay na din. Ara jadi hululom kami rin dapat tikinom. Jadi di nalabor kami sa mga pasaton harboy pirtu amang boro namin on. So perhitian namin pasaton nakatapaso-paso. Bahan maso na operasitor namin operasi siya mga permusim namin.
somat tadi bata masih ang kia mahujulan ni Arion di tabay mo kagabin na niula sinur na pinaan horas sa musalun na kamang boro namin aso do namin di somat di tabay niya katanyang namin asya ti umin na isumur ka jang matong at di border asi meron ani tuan mari ti on meron pir na kubasa tami tuan mukang boro namin sa luhu na matong amang boro si kajang umur jalahut si dor pinokpa asa pirma pokibal bahul mapasaloman pirma to din among salun na kamang boro namin saya martaba matong nangakapangomuan jadi sama lima sama hata ni harus pir jadi sampai di kita orang dihula-hula tapi yang terlumi tulang nabi molo hata ni boras pir si sada hata mahita sudah horong dihula-hula so ni mata di kita horong dihula-hula pasat kami tuh Ulo namin ako ko. Di narawa mo na din namin. Pasat amin makita na kamu baru gue bir. Nagutuan na nagatua pinapok kibalo sa salungan. Pero matutinan perkalikan mo na madyak ko na yuzuluman ang pangumuan di kami. Kag sa lima natin namin sa kunain na sa mga na dua pa rin kami na isigop ka ako ng kurang pangarap na tungotik. Sago na mahal to yung rupian. Oras pa ang mulo namin. Sa lima di kami perkalikan mo na madalosa. Tupulo. Nanti namin. Sini sa lugar dan udah namin. Duga tulo jangan mo dan namin dinaro manabat kami pergelingo muna ang praktikyon. Nang Roma amin ang raja namin buwan mola tiyo. Kung napasobu tuwas ni raja namin sa luhut na. Asa uli marwan raja kan permaturan raja namin di perasyon ni buka mo raja namin. Kaya sa raja namin. Sa lima ihita sa bolok sa kanang gelek namin. Asa bangkaw man asin kau tusok. Asa karat kita manong raja ni lulag ka sa luhut na. Mangarap na ita orang dihula-hula lauro ang pertama ng panapay Sok sa lima ni Omar Musin namin. Laporan namin. Laho masok mo marang raja namin sa luhut na. Asa beda mo kodang subay. sani para nami laho sangat po kamu luhut na raja ni hula-hula nami sa nami sa nami na kosong untuk raja nami sa manihata sa nami magilik kamu raja ni durang sa na doon na raja nami pa ni kabina masih gopa orang-orang para orang
Ang sasabihan na siya namin volunteer sa tami. Sa ito hata naman ko, ipasok-pasok na. Marututo wala tiyo. Jala mapungo tak namin di waktu. Jadi tangi matong mga mata di mata dia katang namin sa luna raja ni hula-hula na. Serang dia matong di tabadi amo at kagabi niya ni hula-hulan niya raw. Oras sa luna kamang buro namin. Kusinur na kapinapa na muna hulan niya raw. Matura dyan namin. Asa dapat sa natin puto si jolo-jolo tubo naman do. Asa habang manaliang-liang di atas ni huta siya palo. Oras mamura dyan ni pumuron namin ang mga liang. Huibas na mamu hami raja ni hula-hula muna na magjalo. So ni majo songon hata siya kami raja ni hula-hula muna. Jadi na petrus berat tadi nang saya boleh merkejang-kejang. Jadi sama si malosan dia kana uli dia kana dinggan. Merito itu siya nakalas ni roa. Ay pero mana ko tamu. Songon dia nai mamol patuduan dia kalas ni roa nami. Terlubumi ma bere do guru nami. Jadi mangaradi mamu. Baru bere do.
Iya. Aslinya
joli tubuh asa majapal men na orponi si buluan di tengah dibadian asi marani tuan maritian dia kalas ni rohan nami saya jumpa mu waktu kamong barunan ni duluan dapat ibarat nami makan yang disalahan tersoni mahata cek kami Kalau ada kita biasa murah tuh kami kedua mah tuh anak waktu barengan nami saya kira begitu si orang Tuhan saya dengan langsung mai kantor nami di duluan dari kau ulang meninggal pada tujuan nami orang mana semua orang mati orang tadi nak menai bagi nomor harta mana dari kata duluan horas mahal dari lagi kampung ramai dan orang itu mereka dua dari nama dia kamu bulan satu hutan ada kabarnya. Bison jongjok kami pengurus ni Serikat Destahi dohot anggota pasahaton di dosni bahataleku mola petung songonon nabuai tuba siang Serikat Destahi inola matanna dosni tahita dei napatupahon anggaran dasari alai halong nasihat mata dia ka unonta di bagasa partikiano dihita kana warna sahuta kompar dia kapok kobasion sehat do sahuta kami no kasahutamu jadi bison pasahaton kami mah songon anggaran dasar manang sita tuten ni sarika huta dohon nami jumulu asa sititi si kopagolang-golang na pangarahuna mola petung songonon anggaran dasar ni Serikat Destahi laiku debatama namang kohi pasu-pasuna Matitu pasahatan-pasahatamu sampun ano man okay. Saya personal mewakili serikat ni Raja Neba. Terus orang dia masih kita persoalan sama mas-mas mata-mata. Kemudian matang dari berenan turunan. Orang masih spiritual. Situ masih lupa orang-orang tahu. Waktu susah dia masih yang tuan sarikata maedaho kasi tuatta manamanguri pasupasuna matitu sunang kenereniba pas nurananya dia faktor saya punya tua opun na miris kita na miris opun na semua dulu itu kedua anak beriris dulu itu torok doang nasi dan yang sama dua matitu saat malam tangga itu dan nasi dan untuk yang kata saya itu pas malam gabe Para gamang buru. Bison rohani sa sarikata na anong ditulog punya dalam mon. Lima sarikat nagari lang. Odik bulon dus ni rohatan na mapay. Dala si bayan ni sarikat ini sebenarnya dangalan di gudang na. Alay ikut sertaan amang buru di sarikat ini. Songon dari itu dua. Bago kita nomor 1 dulu ke nomor 2. Boleh bersama pakai ni sarikata Tuhan muna ba Oras kamu nama jalan Bison di Mangbao dot Bieda on Serikata Raja Uluan on siang dos nirohat kado tung soni penon sitiki masih lupa gulang-gulang pengaruh na tung otik susadia alami pumuat Raja Uluan saya godang ma pinasuna mau diatena di ulang tadi bagian sendirion ima di nama jalo pasu-pasu pardoa saribeon yang angkon ni kuriat daicet tongani uriai marhiti naposona hami rodo hami cesarit kasih pitu ama takas bewodo hamu nasuhut kita dona batu pahon kita dona mabain jarang amar si boto berita saja godangna bolo jika hono nami capek bolo cari kasih pitu ama siti di masih hoppa golang-golang pengarahuna tuk songoni pena hui terpesatani amat tadi watama namang kohi pasu-pasuna mau lihat amang permusin nabi asa hopar dia kasih pas haton si pas haton mah kami itu pernah cukup nabi. Bagaimana? Bisi hopar bisi. Bagaimana?